Aduh, seger amat mandi. Ai, pan manuk aing uswaraan. Nyogagu meureun. Hoi, suaraan. Goblok meureun. Wir. Kira. Sia keur naon? Woi, Jawer. Sia keur naon? Aing manuk. Bosan aing, manuk uswaraan bae. Si Jawir, budeg meureun. Ayo, kemana sih ya? Woi, kemana sih ya? Lah sia tadi ditanya cicing bae. Ai sia yuk, ditanya kok yang cicing bae. Udah kemana gitu sih yuk? Lah, sabode sia Wir lah. Tadi mah ku aing ditanya cicing bae. Ai, si Ayu digerokeuna koin cicing bae. Nya budeg gitu nya. Ih, gelis-gelis budeg. Kok si Juni eta? Kan mama wae sama budak. Aman. Wah, puasanya. Sip, bu. Ih. Lah, tuh puasa ge. Masa sih banget pakai cai es? Beh, seger, yuk. Pesan baik. Aduh. Guralun tasakan dun. Ih, acan lek kedeng deui. Guralun yuk, rujak manggesnek asak ya. Tanya tage dulu. Yang dibalikin ku aing. Kalau lek, tapi jangan lihatkan kuari ieu. Masih tuh puasa lek. Puasa lah. Tuh ke dong. Masa siapkeun we lanan. Ya lah sia geus kolot. Jangan meuli ka dieu. Jangan meuli. Gue Panas sih. Jadi deui mah. lek coba can ku saya. Kurang uyah apa kurang naon ye? Lek. Nu bener bae sih lun. Panyahono lagaan di tengah sana nih. Aduh euy gua. Aduh. Ayo lun. Atau ya kayaknya kono. Isi lain. Jangan si lun. Gayat lek. Aing seneng kan lun. Acan Cuma nu bawaan meureun. karo. Aduh. Pada gantengan seutik mah. Lek. Pernah naon sih, Lek? Biasa yuk. Buburit yuk. Alun. Lah, kos nu puasa bae sih, Lek. Pakai ngabuburit sagala deui. Puasa lah yuk. Kadeuleuh meureun. Aing nulis kieu. Tuh. Setengah awal leungeun ge. Aduh, alun. Lek. Oh bener yuk. Puasalah kami mah. Tah, kitu atuh Lek. Ari kitu masih kasep. Aing ge bogo kasih. Bener sih yuk. Yuk, bener. Siapa gua ka aing bener yuk. Aduh, bener yuk. Bener aing mah Lek. Aing jadi bogo kasih. Cihuy. Aing jadi kamu si Ayu lun. Boleh jelek. Aing jadi kamu si Ayu. Kan. Kamu si Ayu lun. Bener sih yuk, udah jadi kamu ka aing yuk. Heeh, bener. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Lek. Aduh, nuhun ya Allah. Tapi bohong ya. Makan dah Syarif. Assalamualaikum. Sampurasun. Oh, jelemaan gitu ya. Hei, arendek. Mitra moal ye. Waduh, bangunannya rumput ya kita mitra mah. Hei, mitra. Wah, asal namanya rumput ya yang aing lewat ya. Asal namanya nyahu, geus bocor bae informasi ya. Nah, asal nama jelemaan tuh. Daya motor ada harap. Udahlah. Waduh. Kan mitra. Assalamualaikum. Halo. Waduh. Harus ngarahun ya. Banyak pentaan Petra. Waduh, nancan nang panglaris hiji-hiji acan aing. Bisa deh. Nah, kayak si Ayu ya. Yuk. Jalan yuk. Ayo naon tangkulak? Jangan ada yang sabar gitu yuk. Aing kemarin mah selain jadi tangkulak selama bulan puasa ya. Aing jadi ustad. Masa saya nyaho? Oh, jadi ustad kuari mah. Aju dik naon kuari ka dieu? Nah, berhubung saya kuari geus nyaho, sejak Fitra lapo ka aing budak kepanggih catatan kabehan. Lapohonya. Oh, atuh mah. Nah, tuh aing baik sekarang. Di hujan. Assalamualaikum. Salam. Aduh, kebal amat deh ya maghrib. Asal nama separuh ya waktu nama maghrib. Semana batong yang seperi. Loh. Itu bukan panjang. Wah, parawan gue ya. Neng. Pang ngajak di dia, Neng. Hei. Waduh. Program gitu. Sama sih. Wah, boy apa udah? Tanya. Balik lagi. Oi, coba tahu orang. Hei, Esek kenaon doang. Mang. Esek kenaon. Hei. Enggak. Mang. Hei. Ayo sudah. Esek kenaon juara. puasa yang doy tak mau yang lulus. Aduh, blok ketik bae, ilmu mah loba. Loba GL mah doy. Ai teh dahar mah kumaha tuh. Pernah ngepuasa. Perih buat aing lulus. Lulus aing doy. Iya, aing urang kan. Kos blok ketik bae puasa. Aing aing kuat. Aing menurut gua perlu penting kuat aing puasa. Udah. Wih, kue pak di bayi ini. Kue lulus doy. Ya.
Wah, cepai suka dia. Mana yang gue dibawa ke rumah sakit? Pasnya puasa ilmu mati gini kuat. Aing mah ilmu gak doy lain menang muasaan. Tangan tuh. Nang mali. Oi, aja dia puasa karena naon? Atau karena Allah doy. Lain karena isin majikan. Nyaman wae sama doy. Iya ke pemajikan. Isin ke anak karena majikan. Pada waktu itulah. Aduh, siang ngomong di mana doy? Cerita sih aing. Si gagap. Cek, assalamualaikum ke kali mah. Ulang. Ayo aing. Nges mah di dinya diuknya. Bari ngaburit. Pokona mah sih dia diuk bae nya. Nges ulah ngomong naon. Lieur aing. Atuh, aing ge. Ngomong. Batal ke aing bos aing mending jawab apa ngomong lah. Si cing beda. Coba Jon. Aing nang jam sabaraha? Atau geus padeuda amat tiba tengah aing ya. Ulah nanya anak. Ulah nanya kaing. Tuh ka anjeun doy meureun nanyakeun jam doang mah. Haliu nya mah. Lieur aing lah. Atuh geus tuh jam berapa ayeuna? Jam tilu. Aduh. Kebal kene amat ka bendog doy. Kaburu pae aing. Atau payung ke kubur gua aing. Sembarangan bae. Wow. Tenang, ulah ke pae. Pulah. Atuh izin. Masa jawab pae gara puasa Ramadan. Aisyah emang ngomong doy. Karena nabi nato yang kain doy. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Wih, tumben assalamualaikum. Jawab atuh doy, salam aing. Atuh aing tadi jawab. Jawab Jun. Halo, aing boga cerita ieu doy. Cerita ieu. Dak. Aing boga cerita ieu dak yeuh. Kali. Bodo amat lah puasa aing batal ge. Aduh. Doy, kuari mah si Ayu budeg doy. Mana? Si Ayu budeg. Benar, serius. Teh nyawa si Ayu budeg. Ya perasaan sih kan budak mah ya. Yo. Tadi isu ku aing digorokeun si Ayu. Mah cicing bae. Nah, pan kanyahoan len saha nu budegan. Ayu doy, budak doy. Ayu doy. Iya budak sia. Ayu, jangan ya Ayu budeg. Beres ya lah. Oh bener ya doy. Woi. Sarung pinam yo rame amat. Iya Bos Lun. Iya budak ya. Dilun. Aneh ieu mah. Ayu budeg lun. Heeh, sia. Ayu. Bener lun, budeg lun Ayu. Ceulina kudu dipantek. Heeh. Urang. Tuh. Nyana, nyalakeun si Ayu budak terus nyana nu budak. Gayanan mal bener. Kalau ieu bisa batal puasa lah. Tuh kan sia ge nyawa Ayu budeg kan. Halo. Ayo tuh, siapa nonton? Tuh kan cek aing ge doy. Si Ayu mah emang budeg doy. Budak. Halo. Hei. Mitra. Aduh, aing mari. Woi, mana abis ya kamu? Ini mah, coba duit mitra. Wah, puasa. Benar. Si Ayu pan ditanya koin cicing bae. Apa sih tadi? Gaya anak gitu. Nanggung badiuk. Habis nangkung aja. Tuwe. Action. Tah kitu atuh lek, ari kitu mah aing. Salah. Action. Bener yuk. Bener sih yuk. Serius. Bisa dilanggar bener. Itu langsung. Pan saya mah teh geuning mun sok kuat. Doy. Aing mah puasa ge pan instan. Boga ilmu ge salahnya. Bener.
Action. Hei, pasti mati. Aing len. Cari ya. Aing. Barbar.